Swastiastu. Wastan titiang minuman ayu trisini. Sane mangkin titiang jadi ngeritayang indik satwa Bali. Sane memuda ngitung kuning. Semeton sarang sami seneng napike mirang satwa Bali. Yening seneng pirengang ge. Kacer itu ada tuturan satwa anak demen memotong tukang kembar siap ia madan ibu dah tusing pesan ia demen nyemak gaya elenan tekan memotong si malu ni ibu dah tuang ngelah kurungan dah dua makelo-kelo kanti penyatu sang siap ibu ni kadirasa kayang kurenane barang kewah ngencanang siap ni konden nyampatang taime selit saja konden mangamah awai pang telu semengan ngamah godem tengai ngamah jagung saja ngamah gabah kadirasa tusing telah ben nyemak gaya ni sebilawai apa guna kurenane sedang beleng gede buka jadi gelisang satu buin mani ibu dak lakat luas metajen ejo tidu di den bukit tidu lantas ia memesan tekan kurenane kini pemesan wayan buin mani wakil akan luas metajen ni ada pemesan wakil ni tekennya ni jani nyai beleng gede yen ben mani wakil konen terkauling luas nyai supaya ngelah pianak yen wani pianak sayang ang iya piara iya sake wala yen loh pianak mati yang iya tak bang siap ngamah pada mabedek gitu pembesarnya ibu dak tekan kuranane enah beli tusing pesan bang kasih munyene ibu budak gelisang cerita buin manin ibu budak luas berjalan tajam mara maka telur dia luas saget subel lekat pianak ni sada eluh pianak Mimi sebat pesan kena neneng cerikit itu nekeng kenang ceneng lekat sada eluh iblis budak membesar yen luh pianak tu neneng lekat mang siapa ngamang sejaba anak lo bodoh sanenya nak pianak sejaba anak lo bodoh sanenya ngemati yang pianak pedidi ratu betara sesunat yang sarang-sarang icen jadi yang memargi sani baci ratu gitu ganggang nenek cerita endok itu lantas ia pesu ni kedaya ni paling melang icen ni mungkin sanang dogen cuma ada dogen ari-ari ni dogen dekat bangsa itu lantas lo jalan menen cerita endok ke rumah dadong nak di rumah dadong maka siap dadong enak kan tuan mentakut ni bidangnya ngelah pianak itu dia tunggu jam pianak marah keplos subuh ajaknya idah-idah kini mimin sekolah dibeli budak luas ia membesar tekan diam ia ning eluh pianak tu neneng kematian
Dormang siap ni ngamah pada membede. Ento mawinang dia ngajak icening main nene. Nah, lamun kedo mai bememe ngajak icening. Sake wala sedina-dina jeloke mai icening. Abang bubuh dor penyonyoy. Nah, meme jani jemakin keceneng malu meme sawireh jani subuh tengai tiang konden nyangka nyanan tiang jajah beli budak boleh sinah tiang lakan madiangnya meme jemakin lantas cerike ento tekan meme ni tekan dadong ni cerike ento jeget kulit ni putih gading alis ni medon intara dur ada ninya ni tuung kuning gelisang cerita enggak saget subuh 15 tiban kelon ni budak luas mentaje jani lantas ibu budak teke mata ni nangeng muan ni barak 5 cangkling kuring mentakon budak tekan kuranan wayan apa nak wak ni lo apa wani lo beli man ian lo pian hake super ke tak bang siap ngamah pada mabede konden kau mesau kuranan sagat pati kruyuk siap ni makruyuk kokoro are gedangan terteka icening cuma darang lagi sana tusin pang cepok pang pindo siap ni makruyuk ketu kanti pang telu pang papat siap ni makruyuk ketu ditu lantas di budak menjalan ke rumah dadong ni lakar nyemak ni dongko ni nak ke di rumah dadong ni dah petang ni tuang kuning subuh mempengangi sarua putih biribang ia subuh nawa awak gelakar mati aku tekian bapak ni itu lantas ni tuang kuning membesan tekian dadong ni kini membesan ni dadong ni jani didiang lakar mapamit dadong melah cuma dadong didiang lakar madiang tekin bapa dadong ni jani didiang malunan lagi dadong mati gitu pemesannya ni tuang kuning tekian dadong itu lantas ibu dak nyemak ni tuang kuning ajak ke tengah alasnya gede nak ke di tengah alasnya gede ditu ni tuang kuning lakar mati yang tekan bapa ni mara ibli budak lakar ngemati yang ni tuang kuning dong keng kader ulu keng sakit ada widadari tekan nyemak ni tuang kuning ajak ke swarga ditu lantas ni tuang kuning tukarina bergedebong itu lantas ibli budak nak kedebonge ento abana boleh tur bani siap ni ngamah pada mulut gelisang satu enggal ibli budak subuh ngancan tua subuh sakit-sakitan kadirasa sekadang penyakit mencelak ke ukuran ni itu lantas ia nyasa tekan dewek ni tusing ngelah sentana kaki rasa mati jadi awak ni tusing ada nak nawang ulian tusing ngelah sentana nah keto subuh karma pala anak demen memotoh tusing sayang tekan sentana tusing sayang tekan pergi sentana tusing sayang tekan kurena ane jani nyama ngejoh kayang widi masih milu ngejoh
inggih wanda asa punika cerita aturan titiang kirang langkung titiang menas garana sinambung. Om Santi 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 Om.